Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri kelas 4 dari SD Ciberem, Kecamatan Pangalengan, dalam rangka mengikuti tantangan literasi Laksambedas Kabupaten Bandung tahun 2024. Di bulan Juni ini saya akan membaca surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kala lam yang tahilan asfa'am binasya nasiyatin kadibatin khoti'ah faliyadu nadiyah sanadu jabaniyah kala latuti'hu wasjudu waqtarib. Demikian hasil Quran surat Al-Alaq dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.